إقباليا عندما تدي ظلان عطاسيو نوي سيكسن سيال تغمبرث 5 تغمبر نومافال أثن تفرض دي فريق دي الأمريكان دي أزيا دي أوسياني دي فريق دي يوتوروف لوروب نبويا وندا طاسو مازالو نوار بزاف إقباليين ناضي مزيان تيكلتا نروح على لوس أنجلوس إني تسيدير يون ونازور يخدمن القضيش يجنزن مليح ذا شحال وقاعد يشفان 2005 6 7 دي بربا تلفزيون بود انا زورا كي غدوا لي مكاثورا ديون بوذم كنت نير اكس فراحان يخدم القضيش يجنزن يجزنوزون ديما نشبحات زوريا انتقبالي ذي الامريكان وكين جمال ابراهيم اسميس انصيف اسميس نزوريا ومالو مالا ذي اسميس بويني من قارس انجليزي البزنس لي زافير جيمي ابراهام سينير جيمي ابراهام نار جمال كان كاكين سينير جمال ازوف لك جمال ازوف لك رشيد سي ان بليزير اكوالير شحال اللي كانوا مصغرين 2005 واقيلا 2005 دونك تانتوغان attention تعدي تري فيت تعدينا والسنوات تانتوغان زعما دينير 17 سكوسنا كانوا مصغرين سكوس منهم زادي لوس أنجلوس en 2005 نعم 2006 سينما غوريك دوغا لا روكا قلت سانتوغان كان كي كيسود مثل بعيد شوي كان لان ولا لنا كاين لي نوفال تكنولوجي ريجان زمان انت مواليك كي خاصهم فيرتوالمون هكا جمال مرحبا يستيك جو سوي بيان كونطون بلي كنتي صحانينك تري بيان خليك فوالا الحمد لله فوالا جمال وقبل نبداو تادي وينيت دونك الانترفيو او يفنا نروحو نسكن كي افروي سكواني في خدم جمال داني صراحه راهو نخدم يون ديال القديش يجرز مليح دي امريكان نختارو ندافروي لي زيكستري سيا وسيا ياك اش يخدم جمال شمثي مورا
voir, y a rien à dire. Pendant le soir, y a rien à voir, tout est fermé. La vie est vide, personne n'est là. C'est une crise du corona. À vrai dire, c'est n'importe quoi. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, Y a rien à voir, tout est fermé. aux Champs-Élysées. لانه غالب الجمال او يفن تحكوا ذاك كي تشطح في تودرتيك ذنوات جمال ايت ابراهيم نار ومالو حكوا هاد فلاك أنا كني بدروح غرزاقي ديال الملكة أنا كني رسمي بدروح غرزاقي وراح غرزاقي dans le sens de faire des études. C'est pas la musique, c'est pas بدروح غرزاقي les années 70 74 75 اروح غرزاقي وكشتيني ولا زيتي على l'université خدمت un peu la physique à droite et à gauche. جمال قبل تحكوا واحد لي زاني 70 74 15 16 اذا نضال لي زيتازوني مشى نسيت تروح هذا نسيت تموكتيك نسيت تروح هذاك تلقى حكوا هذاك فلاك Ben, les Kényans, c'est le de Teruel, l'arval des Ouassif. Voilà, je suis de Teruel. Et أكيد مدن السنة من لا إلا اسمه مهزيدنا لأن أثياني عين الحمام سي لو ميم أندروا. Et Kényans donc au lieu de Teruel les Teruel اسمي اللي voilà 4 ans et 5 ans راح au Zaïre et après راح à l'est de l'Algérie avec mes parents. Voilà, c'est des commerçants. Et نروح غردنا et les Kényans donc عاش غدي l'est Alger et Teruel entre les trois là de voilà mais غادي Annaba غادي Guelma غادي Bouira غادي Alger voilà c'est خدمة بزاف les écoles خاطر la famille نغ voilà تروحون à droite et à gauche et voilà خاطر pour le commerce et les Kényans de Teruel نروحوا دينا pendant voilà les vacances avec la famille Nino et ben كي راح اخذ جي غراند فامي تيروال مدن سناغ بزاف اثي ابراهيم اي ben voilà voilà c'est comme ça et كي c'est-à-dire صار بزاف دي كوبان et voilà قبيلي et مي غير غادي بويرا donc ça a solidifié un peu voilà la culture l'identité voilà اكيد سمع جمال تواسيف توسنن ذي قباليا كي فرانتموث سيطراضنين مجال فرنسا الحيف المحنة فرنيك ثموث روحنا نصني من سن ديال تما الجزائر فرنا فرنسا فرنا كاع سيتو دي لويست ذاك اللاس الجزائر اتصي فرندينا وكيداني ذم ديال نظام جمال et Molanis, donc تروحون دي كومبارسيين تروحون سيال تما نتمور دي عنافار دي بويران دي قطاسي مضايم القان اللي جات تمنا مشى ثورا دي سكوسن 70 تونا دا لي زيتازوني الماكن كنا تصغر تخمض الفيزيك لا هكا voilà quand بدروح غير كاين c'est dans le but de faire اكيد نقرا un peu la physique en quelle année exactement dossier en quelle année en 78 تخدم الدبلومي ديال الجزائر دابور انجينيور دا شو تخدم ديال الجزائر ولا الصاد الامريكان كاينين اللي غادي لونيفرسيتي دالجي خدم اون اني ديكونومي اي لونيفرسيتي دو باب زوار ملي باب زوار لا بروميير فوا كي فوالا تخدم باب زوار ديالنا ولا حد ميم لي فوناتر كلش فوالا كاينين جي في 2 années ديال سيونس اكزاكت اي فوالا اي ابري نروح نضرب ذاكي بوغ اون بورس et mais dans c'est-à-dire est-ce que tu as eu une bourse c'est le gouvernement algérien c'est les États-Unis non oui c'est le gouvernement algérien moi j'ai eu une bourse pendant 3 ans mais اسمحي tu es en temps commun tu as postulé pour une bourse في كانك ديناميك انا كي نخدم une bourse mais depuis mon bac c'est-à-dire 3 ans après j'ai fait une bourse et voilà, une année d'économie à l'université d'Alger. Et après, au Bab Zohar, j'ai pas l'économie. Donc, Bab Zohar, j'ai fait la science exacte.
Et après 3 ans, les Smith m'ont envoyé, ils m'ont dit voilà, on t'a. Voilà, la bourse. Et donc, qui est une décision après 3 ans, on ira droit à voilà. Donc, si j'ai l'occasion, voilà, pour faire le diplôme de PhD de master. Donc, نروح غرداكي كذا خدم سانجليزيت pendant 6 mois 7 mois. Et كي نروحوا غير غرداكي على كاليفورني. نروح غدغول كانزاس. Et غول كانزاس خدم دينا 8 mois de كي ندقر سانجليزيت خاطر كي نحفظ غير سانجليزيت داكي. نروح غرداكي والو سي الفرنسي ثقافيليت ياك شويه صعب ديال الجزائر زينا. Et après نروح غدغ لا كاليفورني après le ميكفور c'est-à-dire انجليزيت نروح غدغر داكي. Et j'ai commencé les études نينو après. اجو تسداويت UCLA, j'imagine UCLA, c'est ça? Voilà. University of California at Los Angeles, c'est ça? Exactement, voilà. غرداكي خدم un peu voilà la physique pendant je sais pas pendant 4 ans. ومن بعد شو تخدمت كمل القرايه كنا تروح تخدمت ولا شو تخدمت من بعد؟ Et ben دقيق خدمة كاكي خدمة dans plusieurs domaines. Voilà, j'étais un assistant de français pendant que donc voilà, j'ai pas arrêté. Et après j'ai il fallait travailler خاطر كيلو ساعة غير هذاك لي مويا لكن هذا القيمة هذاك لكن تشتغل لي زيتيد سيتي امبوسيبل. فوالا اللي وحدي ذاكي واحد لا فامي نينو لا فامي نينو ديت كان رايدين من داهي دونك فوالا. الجمال من بعد كتشيني كي كسنا تكشمت ان كاين زوغي لي زار داير في بارتي د لاكاديمي دي زار ديال كاليفورنيا نهضر في لاس من بعدك ماشا هو فين الصغار كاين شدو كيشد يثير يموت صافي سين سبوس نايا ذم داك ليك في الحيره مشوار يدس وداني ثغيضه استجملت ذا شحال تيكال وقبل تحفظ فلاس انه حد نولي شطاح افروي سي الصندوق يموت خمض يدير قيمتنا. أتنو غالب ثم الجمال أو يفنى تحفظ كي أمش شدو كي شدنا لا ميتي كي شدنا غيدي استلقايت. Voilà, كي يدير أنا في كافي ensemble il y a longtemps سمينا لي باري دينا تروح pendant l'été et voilà كي avec يدير voilà كي je le respecte très bien خاطر نتا كيني on est de la même presque de la même génération on est des enfants de la guerre, voilà, les années 60, voilà, je suis à Guerra et il y avait un peu la tension, les années 70, l'arabisation, on est passé par le même chemin presque, hein, et donc on avait beaucoup de choses en commun. Et donc, et voilà, il me respecte beaucoup, et je le respecte très bien, quand il a fait la géologie à Alger. Et j'ai fait la science exacte. Et donc, moi, on a un peu sur l'université, on a sur la musique. Mais ça, il avait un certain, je le respectais beaucoup, il s'attache les liens avec la musique kabyle, avec les vieilles chansons, avec les vieilles, voilà, avec tout ça. Et donc, Inkini, voilà, donc, les chansons, même avant Idir, la famille Nino, c'est les chansons kabyles.
voilà, il a Sherif Khaddam, il a Kli Hyathan, il y a Slimane Azem, il y a Al Hasnaoui. Il était toujours à la maison, les chansons Yagi. Et donc, j'ai appris bzaf les chansons et Emile Erdagui, donc, bon, qui est avec Yidir, il naïd, voilà. C'est-à-dire, c'est là une chanson Nines, il a fait avec les chœurs des enfants, ça s'appelle Taghrib Theo. Ouais. Voilà. Et donc, la chanson, elle a été faite par, par Mouloud, voilà. C'est un écrivain qui l'a. Et donc, Nikini Nira, c'est dire, j'aimerais bien faire la chanson à Guinée. Taghrib Theo, ça parle de moi. Un peu anglais, ça français, ça espagnol, ça قبيلي تهضر غلط. ثدن ثاغشتيو هضر غسي ثمارة ثدن ثاغشتيو هضر غسي ثمارة تعرفت فرنسي بأمريكاني ميلة تقبيلي ثور تحفظ غارة ميلة تقبيلي ثور تحفظ غارة. Et ben, ça, il m'a donné, voilà, c'est une très belle chanson. Il dit qu'il va te la faire comme tu veux. Et donc, voilà, et ça m'a plu, la chanson d'Inès. Il m'a dit, voilà, j'aime bien comment tu as chanté. Et voilà, on est devenus des amis. Et après, on parlait au téléphone tout le temps. Et ben, j'étais un très bon ami avec le bassiste d'Inès. Il s'appelle Hashmi Bellali, voilà. Voilà, je connaissais très bien Hashmi Bellali. Et Hashmi Bellali, Nikini, on parlait de la musique théorie, de la basse, de. Voilà. مثلا ويثي دي توالين تيكو 5 دونك ذم دا كل دارني نهاشمي باللي انا زون قحان الباسيست نيدي غي جانون 2013 دي مايو 2013 كيموثان اغسانيس دي تلويث اغسانيس دي تلويث كما لنا ميدير هاشمي باللي ثم جمال مد مسافي دي او يفن نظر ام كيف تشمض لنا كي الميوزيك دومون دو لا ميوزيك ام كيف تشمض Justement, voilà. Et ben, la physique, donc, la physique, il a le domaine du son, le son, voilà, les caractéristiques du son, la musique. Donc, c'est-à-dire un peu le son, comment ça se fait. Et donc, j'ai pris les cours de physique du son. Le son, le développement du son, voilà, dans la physique, c'est intégré. Exactement. Et donc, voilà. Et donc, le kiné a joué, c'est-à-dire, un peu la guitare, deux chansons, trois chansons, c'est tout. Et après, donc, je vais à tasse de Cheikh Khamidir, Cheikh Jamal Adam pendant les années 70. Je vais à tasse Majid Moula, la Branis, voilà, les groupes agués, et donc, donc la musique dans la physique, la composition, l'histoire, le développement des micros et les instruments, même les instruments de musique, on avait des amplis dans le laboratoire avec les amplis, pourquoi ils sont très forts et tout ça. Et donc, j'étais un peu fasciné par le son Yagi. Et donc, voilà, le son avec la guitare, avec donc, les histoires de chansons inédites de Jamal Alla, Mabranis. Donc, ça parlait beaucoup de la culture kabyle et tout ça. Et donc, je voulais très bien rentrer dans la culture kabyle, avoir un peu l'histoire en nord, transmettre l'île Zahir, voilà, ça m'a dit tout là. Et donc, j'avais l'occasion, voilà, à passer à Mazir, c'est l'histoire en art, même le village de Tirouel, qui dit, c'est-à-dire, au Sénégal, rien. Et après, à l'université, j'ai appris le village de Tirouel. C'était un grand village où il y avait la révolution des Nam, il y avait Cheikh Haj al-Mukhtar, c'est le pilier de la révolution d'Ina, à côté d'Amero, voilà. Et donc, voilà, j'étais fasciné par ça. Donc, avec la musique, voilà. Je vais rentrer dans la musique, je vais faire je vais le faire. Mes connaissances, je vais les ramener, donc voilà.
أكني voilà. Émido dans كراينا زورنا كيان تزليت ثلاثة لا ميوزيك مودرن شونسون مودرن كابيل جناسن أبرانيس فرحة مزرني مولا جمال علام جمال علام جاية en 2018 دينو نزور دانيم قراهم تزليت غير تجميلت تزليت ثلا متعوض التنغور وناد نغال جمال من بعد الزدغم ذي الكيباك نعتبغى مطروح مدينيهم لاكول تخي دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صح لو بخي بورس سرت عونم إيمان نون سلمعاونا نتخي دونيون وفي غافري دي فون فلي دي الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا بالديالا بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجو كنس الفرح ذا مقران تخي دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه إسرات الدومار زداف سمي ضيقنا سوفرنوس وقشي شاكو سودا موضي اكو شيلو ريالي كان تقولي اي وركازيك شمان ذا سكران اي كغلي نفسيني وخار عف الموماني كسعان القار يفراني الطيرة ذي حوار ثم كان تقولي حقرانك هذاك ميس أفيدي ريش النونا مثالا إيدي عزق مثل مزالا كان تقولي لا 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 لا
غنوغالد. Un bel hommage كي قارنا très bel hommage الصغير جمال علام جمال. اسمي انت تبدا نروح هذاك سان فرانسيسكو نروح غيدس يقيم غوري سكان تري بون امي بوندون 2 سمان داكي يسنى على لوس انجلوس et je l'ai connu très bien. Ça, c'est un très bon artiste. Voilà. Il fait des livres, il fait des sketchs. C'est un acteur. Vous avez rien à tout ça. Donc, il fait ça vraiment. Mikélin, il reste. Voilà. Vraiment, il a fait beaucoup la culture kabyle, celui de la France, en Marseille et tout ça. Vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Et donc, il reste. C'est un artiste multidisciplinaire et en plus de ça, attention, c'est le premier chanteur professionnel kabyle qui gagne la musique, la chanson, c'est son domaine de Marseille. Exactement, il est très modeste. Voilà, il n'a pas. Il y a que dire, il y a que les gens que je connais, un peu, voilà, c'est des superstars et tout ça. Ça nous intéresse pas le cri. Voilà, on est dans la culture. On est dans l'identité berbère, on est dans les chansons et le patrimoine, voilà. C'est ce qui nous unit toujours, voilà. On est comme ça et ne sait jamais l'âme, il reste, voilà, on voulait faire quelque chose ensemble. Il a dit, Inch'Allah, voilà, un autre concert, un petit concert ensemble. Donc, il a fini l'album de Gouraya, voilà. Et on a joué le playback. Et donc, voilà, il a fait la promotion de Berkeley avec Berkeley. Ça a bien marché. Voilà, il a dit, est-ce que tu peux refaire la chanson celle-là? Et donc, j'ai refait la chanson celle-là, c'est un hommage à sa famille. Voilà, sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Voilà, et voilà, cette année, j'ai dédié la chanson à sa famille, à Jamal Alam, à Sirham Rabbi. Voilà. Merci يا جمال. وي فنا دي نضع كودا متيت شمد l'Académie des Arts de نادي كاليفورنيا de Los Angeles. C'est-à-dire, mais dans la musique, qu'il devrait directement dans la production. Voilà. C'est-à-dire le produit final de la chanson. La chanson kabyle, mon point de vue, c'est-à-dire la production de la chanson kabyle en France, pour la musique du monde, voilà. Voilà, les musiques des années 70. À toi, les pochettes, par exemple, des chansons des éditeurs, c'est français. C'est là toujours un chameau, un dîme du désert, voilà. Ça m'a beaucoup gêné, c'est personnel. Et donc, il dirait, voilà, la culture kabyle, berbère, il y a beaucoup de couleurs. Les paysages, les villages, la dune, le chameau, ça n'a rien à voir avec nous, voilà. Exactement. Et le cri, on est plus de. C'est la culture italienne que la culture des chameaux, voilà. Et donc voilà, je me suis dit, le canal, la musique, c'est la production. Même les pochettes, le canal toilette, par exemple, les cassettes, les CD. Et bien même les CD, c'est moi qui les ai organisés, c'est moi qui ai fait les dessins, c'est la culture kabyle, c'est les bijoux kabyles, c'est le. Voilà, c'est par exemple Sifax, c'est même dans mes vidéos, les vidéos Nino, c'est voilà, ça parle de visuel. Donc je voulais élever un livre, c'est-à-dire un livre, pour lui donner un peu un truc, voilà, un autre temps, une autre image, une autre. Et c'est pour ça les gens et les gens de l'Académie Agui m'ont dit voilà, on a bien aimé cette vidéo, tu as bien représenté ta culture, mais ça on ne la connaît pas. Et donc, la promotion Nino avec mes vidéos, avec mon site Nino, et ben je l'ai voilà. Émile dans Sifax, ديالنا كني بوفوين ميوزيكال كنخدم مشكيت ادوالي من سيفاكس كذا ديال في البلاي ليست يسمى كولتور
يخدم 2018 جمال ومالون جمال ومالون محا نوالي افروي كان مشطوح قيمه ثيرنا. مثلا نغال دات مثلا كان ذاك جمال مالون يسعى ونسيت نعرف من الانترنت يجلس مليح ندز مثلا كل شيء يخدم جمال امالون اثر تواليم www.omalo.com تص اتسين فلاس جمال ومالون ثم الى ننظر dans les امقراحان il n'a pas eu يعني il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Il a fait de très très belles chansons. وكي أزنزور ثريضة تجميلت أزنزور واحد نولي نعرف ولا نولي أفروي أو يفنا عندي نضا جمال إيوا شو تخمض أزنزور. إبان كيدير أزنزور سنغم ميسي سميس سوليست أزنزور وين يخدم لا جيتاريز فوالا. Voilà, il est à il est à Bjaya en Kabylie et il avec son père. Voilà, il a travaillé avec son père. Et j'ai vu il y a quelqu'un du Canada, un ami que je connais à Montréal. Il fait des chansons d'Azazor. Elle s'appelle voilà, c'est une autre chanson. Est-ce que si tu peux refaire cette chanson, ça serait très bien. Quand la chanson de français, de fera très bien. Voilà. Et donc, il dit voilà Razazor. Et je vis la chanson de Zériro. Elle était faite par en Kabylie avec le corps voilà des petits et donc la chanson c'est Zériro les garçons avec les filles. Et donc je vais attendre avec le soliste Niraswala est-ce que ça t'intéresse le connaître un peu là? Il m'a dit oui, ça va avec plaisir. Je gagne les pistes et j'ai reproduit la chanson. Un peu là, voilà, ajouter la basse et les percussions et voilà, très bien et voilà, et je l'ai bien modernisé. Le seul problème Nino, c'est les chœurs, voilà, les chœurs, c'est toujours le problème de Guy à Los Angeles, mais une chanson où là des gens qui viennent chanter avec moi, les filles, les femmes, voilà, c'est toujours l'handicap avec le Dakar. Et donc dire la chanson c'est Zériro. Voilà, monsieur Azazor, il a fait beaucoup de travail comme ça. Il est très très talentueux. J'aime bien ce qu'il a fait. Voilà. تسميتها كان كيتيدينا جمال أزازور محند ميس نفقاية نصدق يقولوا 1945 يموت بالميكان مدني بالميكان 50 سنة كارت فيه يموت 16 يوليو 2017 ذي سيدي عيش سيتان نزور مقاحان تليت تقبيليث شنا 98 تكري ثلاثة ديوث لا كورال نتدر فيس دونك ثلاث شنانيوث تزليت اشكيت زيريرو ايفانا دينين ليكينوكس دو برينتون دونك هي تنمو يعاود اكزاكتومون جمال ومالو انت نوالين ادنو غالغون انت نغون
يصرانا كنت خلين يصرانا كنت خلين يتغني ويقول يا فرح الدنيا ذا يتلالين الدنيا ذا يتلالين السيريو وفرق الطويش الطه السيريو ويسديتني جدي السيريو مثلا ولاتي جمال أنا تحكوا في صنفار انك دي قيمان زغب لي تحمل ذاك كي تشد ديما اللي كيكون كان في لي بال فوا قعدان لي بون شون لي شونتور لي ريزوز ناس ميلا مشطوحين هات سعد دي بروجي نا لا دغا جورجيرا ويفنا تحكوا ذاك كي تحكي ضيد سفيت مزيكانت ذا شو ثني صنفار نتاع يلس ان بروجي نتفح بالستادير نهضر دي زامي نهضر تاس سيغ لا كولتور كابيل جوهرة هنا جوهرة هنا Jora, c'est voilà. Et c'est elle qui chante dans le groupe Jura, c'est voilà. Et voilà, elle fait beaucoup de travail pour la cause de la femme kabyle, la femme en général du monde, voilà. Et elle travaille beaucoup avec avec les gosses, voilà, les chanteurs et les chœurs et tout ça. Elle est vraiment très partout, hein. Et donc ça c'est le travail qu'elle fait. Et pour la cause c'est-à-dire qu'elle de la cause eh ben c'est incroyable pour une femme de la Kabylie faire quelque chose comme ça. Et donc je voulais faire c'est-à-dire une présentation un peu sur l'histoire de la femme kabyle, comment les chansons kabyles et son histoire, c'est-à-dire comment elle s'est dans les livres, un petit chapitre sur Khadmanine, c'est tout. Et Nikini, je vais partir sur mon chapitre et on va les donner à l'Académie des sciences et des arts. Voilà. Moussaïa a quelque chose de kabyle, quelque chose de berbère qui représente un peu l'Afrique du Nord. Donc l'Académie Nanaïd, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous d'aguer, pour notre audience? Je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un journaliste. Voilà, je suis branché d'aguer dans la physique, dans l'espace. Mais sur la musique, c'est autre chose. Voilà, donc voilà, et voilà, c'est ce que je vais faire. Et même avec M. Kamal Hamadi, donc au Paris, là, j'ai resté là pendant 10 jours. Malheureusement, il faisait très froid. Il y avait un peu la neige déjà. J'ai eu l'occasion d'être avec M. Kamal Hamadi. Il a fait les productions avec Jamal Allam, avec beaucoup de choses. Et Kamal Hamadi, c'est un grand artiste. Non seulement c'est un compositeur, c'est un chef d'orchestre, c'est un écrivain. Et il a aussi le palmarès de Nora. Il a fait beaucoup de choses avec Nora. Hein, voilà. Et donc, on a beaucoup de respect pour des gens comme ça qui font beaucoup de travail sur la culture. Donc, la prochaine fois, on va faire un petit segment. C'est difficile, par exemple, dans l'académie, une demi-heure de musique avec quelqu'un qui a fait 75 ans de musique. On ne peut pas faire la compression comme ça. Mais on va leur donner uniquement des échantillons. 6 ans échantillon sur la culture et les gens ils vont partir dans l'internet, voilà, ça va donner beaucoup de. Très bien. Voilà, c'est mon but, voilà. ثاني ميرسيك جمال كتوليم يقبالي يعني مزيان عندما دان كما تاويني سن الحمله انت 30 سن انت غرمان سن ماجي سن ذكي جمال ومالو ميس نث لافا نث وسيف
اكتدير دي لوس انجلوس شحال هي دي 78 ثورة غتنكفو كان سيوت نتزليث جمال مسمى فلا ديفرن سين سكوسن فلي سين سكوسن غاد فين وفلاتين ولي دينير فاش تمسلايت تزليسا كيف اللي جمال C'est une chanson de Kli Hiyaten. Je souvenir d'un mshtoh, تغني la chanson تاع سميس ثمورثي ثمورثي ذورال. ثمورثي ذورال هكا. يكشف حصيد في الهوان. تفكير ديال قاس نزل حرار. اذكر ميني تيشف حنان. جالس مليح تعوض يموت حسن الله ليبا les paroles comme ça avec la chanson comme ça mais les hommes ça reste dans ta mémoire hein exactement j'étais inspiré donc je voulais finir donc la chanson يجيب quelque chose le même thème et donc j'ai fait ثمور تعزيز في voilà ça parle du village voilà ثمور تعزيز في c'est ça c'est le concert voilà. Mais c'est moderne, c'est très moderne, c'est super produit, donc j'espère que Medinat Hazamatas, voilà la production, voilà. تنغوني في الليل جمال ومالو نوغ الغون
اثن نكفتشي جمال توغا دينا كان مالا ونك تبغي تدغنوض وكي تقصها في اللاس وقبل لك فوت هذه وينيتا كي بسم الله نيدك c'est-à-dire فري ميرسي بوكو حد ما عطاش الخدمه كي تخدم كتشيني زريع بالك كتشيني tu as fait des études américaines à l'université c'est pas c'est pas la musique c'est pour ça voilà ça عطاش le respect de ce que تخدم كتشيني vraiment c'est travail تخدم كتشيني c'est très bien les gens comme Amketchini vraiment il y a pas beaucoup de temps hein voilà c'est يعطيك الصحه et voilà يعطيك الصحة avec c'est-à-dire l'audience unique. J'aime bien les gens, voilà. ما بغان c'est-à-dire me contacter à le soutenir. Et qui j'aimerais bien, c'est-à-dire le كان des gens de la montagne, de la Kabylie. لو كان سعد خاطر لينا وسعنا راني مويان لأن طاس إلا يونا نزور اسمه سفيان توتي voilà. Eh ben, je l'ai écouté Mikini dans l'internet, il m'a beaucoup plu. Ça a besoin que les chansons très bien. Et donc j'aimerais bien les gens en Akagi, on leur donne un peu une certaine plateforme pour s'exprimer. C'est ça, c'est mon devoir. Mikini, je me suis dit, c'est la moindre des choses que je peux faire. J'ai les moyens d'Agui, j'ai la technologie, j'ai un peu, alhamdoulilah, voilà. Maintenant, donc si je peux les aider, il n'y a pas de problème. Voilà. تنميتك جمال تجميتك مقارنة انه انتقال جمال مليون بغينا تعاونا يتيدير دي لوس انجلاس تيكو ساك اللي داك الشيء دير كيراون كذا جمال تنميتك جمال يعطيك الصحة بارك راشد سي بليزير يسلم لي ذماو النظام ذي سنت النظام ديال ثما نو مضال وندير قيمة دي تلويث